Let's go. Kita main game. Choose Granny. Kita main game malam ni. Kita main game Granny. Okay. Tunggu sekejap. Okay, Granny. Dah lah tak pernah download game. Aduh. Kita tak pernah download game. Kita kena download game. Kena main. Open. First time main game Granny. Oh my god. Opening. Takutnya aku kita pilih. Takutnya aku. Takutnya. Punya pintu sini. Oh my god. Who is that? Dia datang. Takut aku. Ada. Mati aku. Oh no. Kalau tu. Baru first day. Day 2. Takutnya. Pen. Kita tak boleh. Oh my god. Oh my god. Lari guys. Oh my god, it's my groomie. Selamat. I see you. Tak takut pun. Buka pintu. Oh my god, dia datang. Tak nak lama aku takut lah. Tak nak. Check. Tak nak. Jom, kita bangun. Hai korang. Adakah kita patut main? First day kalah and takut tak nak main. Nanti kita buat video kita main game apa lain. Saya tak mau main Granny, takut. Kita jangan lupa like and subscribe and share. Kita jumpa lagi next video. Bye.